Ebyo nabugambiro nyuma abazyo district eje byeneshije mebikoze ruma ko guhire hamwe no kutebekansiza umwaka gurkwija bitishanyirwa ngo entasa nyinji district eje byeneje ho mu kushoroze mishoro ekibari kwija kufera umwaka 2024-2025. So ijinjo budget ubwo mwaka neza kugwa abo kugira ngo izo sente zona zarigiremo miliyoni 440. Omurukiko nduwo rumwe district eje yerekere binte bikoze ruma ko guhire hamwe n'eborekerire gukora mu mwaka gw'esente gwa 2024-2025. Pate mpangwa budget ejo 2023 biliyoni 15 zo mishara shashara bakuzibona bo mu Rwanda district local government. In this financial year, according to our budget, we shall not complete the classroom that we allocated to Kigaga Primary School. So we have its completion. Urukuto rwa kabiri Kanyango Kabarama Nyarubare is 3 kilometers. Rwigo muri Bugamba sub-county nabo tuza kurukora financial year. Bitishanyirwe muhinde nguteze muri ziryo muri district eji hezabireze yo budget yo mako gwahwire bituzarakozurwe ahi bakansara bashabere kumanya habwenci. Ahabwo kubo mwako guhwire ine sente za shorozi bwangutezo konga kanda bebembezi na kushira munonga kawu tiba aba certified amirime yakozwe kandi ba engineer ababiri bakore ngutezo babemereza nalishibaba interdicted. Omugandi abebembezi n'abakozi ba district yibanda batanacere kutenza ambayira y'umwaka 2024-2025 kana mu mbarireji bamoborekere bukwetengwa kukorwa. Okorjira mukuru w'entebe ya katano Herbert Mayanja imbariro y'umwaka 2024-2025 neza kwajanirwa mu buhumbi 30. Itwenkibanda okurjira ari indicative planning figures batuhire esente izibakuzenga maza kutwereza nkibanda ntubasa kuzukosachi abashenje muntu namutukorereki abigorra muntu namutukorereki amasomero tukabento wenda tukoraga aha sentezi byamagara n'ibyekezebwa kutungo buhumbi burengere butano kandi Julius bamwine horukuru byamagara nagera nabo kongera umubaro gw'abashaho okombeka amarwaro hamwe n'ebindi. Ekitukwenda kora no kureba ngo staffing levels twazikanyisa abashaho twine bache omu district of toilet konka it is not accessible for persons with disabilities. Na nishangu tuwatana keti new conference ya budget eji kuja mwanza kuombeka latrine at least ebe accessible for persons with disabilities. Kanyamarebe sub-county twine health center 3 konka health center 3 ejo teyine ward y'abakazi teyine ward y'abashije abakazi n'abashije abona bakosa ward emwe just hariho kate niyonko muntu yabana fane na crossinga nazo mu ward ndijo ebe hamwe n'ebindi bitiso nabyo kutebekanizebwa kuzo mu mbarire rije kuganirwaho kanzo. Aha bwa TV West ni Susan Charles Sima na Timothy Mushabe.